Tala flava le whaapoponga momoa tala fau mai le si ufonga le lau moa mo le nei tai au o le asono mati lua whelua 5. Na sauno le tai fono le whaletupe wha leo New Zealand o le whai unga lava le kovana o le whaletupe na wha mawai ai. Masawhina ngalo foi Adrian Oa, wala ngā tatau tonu lava le taimi ua wha mawai ai. Na tala noa le tai fono le whaletupe wha leo Neil Quigley i le au wha salalau i le au auli ana nafi ina ua wha te ia le atunu o le wha mawaienga a le kovana o le whaletupe. Wa fitu tau sanga talu na avea oa makovana na sauno fo le minista o tupe Nicola Willis e le isa na whaalinga i mafua angal wha amavaenga le kovana na sauno le tai fono e te le se vaenga sa mawhaiona au siai oa i le ngalwenga na tautu ai tele fo i fi tailo lato vai taimi mai lena o le koviti ai o suinga umana whaanga solo le whaletupe i le taimi au avea oa makovana o la wha se eane le sui kovana Christian Hawkesby e avea makovana le tu mau se iau lia le asotolu tasio mati. Na te ena le minista mo tangata Pasifika Dr. Shane Retty ni whaitionga mai le komite o tāpenanga le Polyfest e whaapea e le o lava le sao le malo i lona whaatupenga o le amatanga le masina asau i pati ai le 5 tausanga le Polyfest o le whaalinga ko Lisia Pasifika ma Māori au Kilani ma o le whaatasinga pitusili leona te lea o ngā Pasifika ma Māori i le lalolangi e 5 awhetala New Zealand le tupe whaapopo mai le malo sa fola e tu ina to le Polyfest ile tausanga nei big tai na whaalia le komite ta penanga ile o siele tūlanga saulato talitonu sa te tau ono o iele tupe fua ile malo ai o saunanga le minista le Pacific Waves o lava matutoi pe o silia tu foi ma amanatu lava iai e tu samale se 10% o si tia le sao le malo o tu inatu mai le tausanga talwai o lo tu maupele talitonunga o Dr. Retty ile mtanga luenga mo tangata Pasifika e uina ititia la lato vai ngā tupe le paketi talwai mai le au sia fo inisio matatia sa fia tuli loaina o le paketi talwai na silia male 2 miliona tala na ititia mai le vai ngā tupe mo le matanga luenga e silia male 5 ngā luenga na amutaina. O toi tolo po fo ile fono na whaatulanga ina le minista wa onga ma le sui minista e tala noa ina i whaafitau le polo kalame o tau mawhata maitea onga o nei whaapea wa whetau fo i maisi fuafuanga whaata atitia. O liiputia o toi whaatulanga ina se isi taimi o ia whiloa inga pe ona whaalia Erica Stanford. E yeini whaasea mai a onga e winga i suinga le polo kalame o tau mawha e au fiele tuwai o na tiliva atu e tele ina le aise e senga o tau mawha mai le isi aso i le isi aso tele fo i tau mawha mau na sanone te o le leipa Chris Hopkins ua tofu David C. Mwama Stanford ma le alofanga ina ia awaine i wheiloa ai talo mai le tau sanga i loa fesfuluiva e silia ma le lua se lau lua sfulua fetamaitia onga i le atonu o na mawhaiona mawaina tau mawha mai le polo kalame o le ka ora ka ako ina ua ave esea le selau ma le 7 miliona tala pe ona whaasilasila i le tau sanga talwai na whaailoa le vaenga na whaia tau mawha e le mawhaiona whaamaliaina le paketi fau mai to sama le tolu tala 5 sene mo le tamaititi e to tasi na whaia le matanga luenga wa ongal whai ungai whai pa angai ma le School Lunch Collective na whaangalua ina le Combus Group le whaapelua sfuluiva la tau mukuka i vaenga ese le atunu o. Talo na amataina le polo kalame folta sanga talwai e le tasi pe lua fo ini whaafitauli o tutupo mai ai. Na filifilia se minista si nia Zimen Brown se tangata malo si telela na finau mo fossil fuels po suao ususunu ili komiti whaatono o lo ofeso sani pule ina le whaasaunga o malo si anga ale atunu e au fili whaonganga o malo si anga whaafawina po renewable sources of energy ele italiana fo ia Brown le fautuanga whaale malo ele i filifilia ile asui le komiti. Na tofia John Carnegie e Brown ile komiti o le Energy Efficiency and Conservation Authority po le EECA ile masina o te sema e wile i filifilia i taimi o whaatalanoanga po interviews na whaalia whaamomongaloa ia na tu inatu le leitio a New Zealand i lalo le tula fono e whaalua na tau mawhai sui le malo na wa aia le wha solonga o le filifilinga o sui o le komiti e ave ese Carnegie mai whai ngā filifilinga e au fia ma le taimi na whaatonuina i la
tātou le minister ina ia whaia se whaatalanoanga po o se interview a Carnegie na whaia fo ia Brown se isi tō whinga i lea lava komiti i le masina lava o te sema na ia whaatono ina fo i le au whainga albenga ina ia whaia se whaatalanoanga po o se interview a le li i tau situsi o VJ Cowell mai na tere i whaonga ina fo i le whautuanga le au whainga albenga e lea nga wa alea tangata mōla ngā albenga na tu ina ato le au whainga albenga le lisi o sui e yailo la tau tali tonunga e au sia tu i tuunga e whaia i aile whainga filifilinga peitai na tōwhia lava e Brown ia sui e to aloa e to sai malipoti a le leitioni usila. O Rogan Boyle o se sui o le pule ngānu u whaetu māloa a horo whenua ai o lo whainga luenga mai si kotilani o le tausanga taluaina a matai ona whono mai si kotilani e lunga o le Zoom wa whaaleoni whaitionga uma ua wala au nisi ina ia whaamawai peitai na whinau Boyle e sili atulo na tō angai whono na ilo isi sui o le pule ngānu wala teina ato le tausanga o ia umia le tofinga ai e 5 masina o whainga luenga mai le isi tu o le lalangi na whaale e se tase o sui o le pule ngānu o ke topa na whainga luenga mai e poi o isi kotilani o lo nofua i lango i lana pā angale i le tali tonunga o lo ise polo kalame whaafesu ia i eta maitia o ngā e whaatanga li tō la whono tō maagona ngalue mai poi o isi kotilani peitai e tali tonu isi sui al pule ngānu e tatau ona iai tutono New Zealand na whaalia le pule nuu ma le sui pule nuu e tatau ona whaamawai poi o e iei lavalo na tali tonunga e le taitai ona anto atole whasota inga malona i tō malo pe a whai o lo nofo mai Skotilani a o leano nofo atu i la ato i New Zealand pe ona Sāmoa David Allen le sui pule nuu o le pule ngānu u whai tō malo o horo whenua. E ono masina u whaanofo wa ai i lona ainga se taulele ai au kilani ina ua tu ina atu ni talo sanga poni apalai tau whaasise mo tupe e mau mai ta alonga whai tupe mai to samale fitu se fulu tolu wafe Tala se tupe na ia talo sanga ina na ioe Joshua Kilfeda luas fulfatau sanga le matua e le whaamasinonga whaito malo au kilani ini molianga se tolu ona ole mawhaiona ia tatala ino se komipiuta ai whaonga ini ngā yoinga e le whaamaoni whaonga ai mani whaamaumaunga pepelo ma le suio ni pepa o whaamaumaunga malona whaanaunau e mawaini mea ini awala pio pio o le matanga luenga mata upo le loto i whalina whaiele suenga o le vao aperila mai u lailo a whelua tolu na whaiaie ki olfeda ia to si talo sanga na ta uafo ele loto i whale New Zealand na whaamalosi le suinga o whaamaumaunga e lea taule lea ina ia tangia mai ai o lo oia umia ni tofi maulunga i whaalapo tupatonga sa ia whaonga ina i ngoa e whai ai ana talo sanga mo ia tupe o le whaalinga le internal affairs i lea tuna o so se tasi o iaini atunga lunga po ni whaamtalanga i winga i leono whaio ni amionga whaapea i tupe mai ta alonga whai tupe e tatau na lafo atu se emaili ile gambling@dia.govt.nz Na lipotia le vave toi sui o wanoa malanga o nisi o tangata New Zealand o lo i Queen Silani e toi vave fo i mai ai a oanga i atu lea whao Alfred na ta wesa taule le ele leite o New Zealand lo na whaano noi na o toi tolo le kone seti o le Green Day i Brisbane na laio na malanga peitai e matua mala malama ato atoa i mafua anga na laio na tolo sa lipotia le malo lose o savili ma le mamafa o ti imunga i le asoana nafi ma le lua se fulu afi o fale o ainga i Brisbane lava ia o isa tūlanga la matia mai tā whenga o vai. O lo walo i le taunu o Alfred i le vave ao le asfareile. Sa wha mawina i le poti le asoana nafi, le malo lose o savili, ma o lulunga o ngalu le tu i sautia Queen Selani, ma le tu i mātua le tala whātai o New South Wales, pe ona tā o le poti o le ofisa o le tau a au se tā lia. I ta alonga, o aisilia malita i se launa taina Rachin Ravindra McCain Williamson. Whaatasi ai mali le lei telo le whaati ala kapiteni Major Santner na whisosani tele le manu malo ai le Black Caps a New Zealand. E le ta alonga ma Afrika i saute e 5 na sili ai ai o New Zealand. E se lauma le valu aina taina e Ravindra ai se lauma le luana taina e Williamson. O le amalanga atu nei New Zealand i Dubai ta aloai ma initia. I le suenga le sempini i le asosa o le taamelo sanga le Champions Trophy o le taamelo sanga le na manu malo i New Zealand tau sanga i luafe au whaingwa ina o le ICC knockout.
Na whaamalo siele toi sui o le malae whaie le taalonga le moana Pasifika Mali Chiefs. Lea na fuafue whaie nuku alofa i tonga ona o nisi o whaafitauli. Na sauno le polesila le moana Pasifika, Debbie Sorensen, e iei peo lātou loto i le Pasifika peitai e le ise mea mwhaiona lātou whaia iai. Ai tālu sia mawhaiona avisa taalonga i tonga e le lua whelua ono. O la whaatonu ina le taalonga a le moana Pasifika Mali Chiefs i puke kohe i le aso wharaile lua se fulutasi o mati. Tala fawia malisi ufonga le laumua mo le nei vaengo le tae ao.